Kurtarıp da bulmayın. Batalar. Bu geldik meşheti, bu aylık Sitani meşheti bu. Hazır delegatlarını şu meşhet bilen tanıştıracaksınız, şolay mı? Ablamız nasıl? Kelime kitabısız yüzünü. Avno. Allah rahmetiniz. Şöyle git, tamam. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm rahmetullah. Hamdullah Hazret Minazidinov. Bizning atilarimizning axatli Sivatullah Hazret abayimiz ishlagan edi. Biz deb aytganda ana rahat atiymiz. Bizda bek shodliqli, bek quvonchli hal, alhamdulillah. Bek shodmiz. Shunday tatarlarimiz, shunday yigitlarimiz kelganini Allohga shukr, alhamdulillah. Bek shodmiz. Nechik tartib bular endi. Bek alhamdulillah shukr. Meşhetiz nechanchi yilda ochildi? Bulay bizning 90-yıldan açılgan idi. Bu Çuvaşı'da birinci meçhit idi. No endi 24 yılda ötket, onu 4-yılda biz Zuraytırga tadandık. Mana 22 yılda 1-iyulda tamam ettik. Bunda keldi bizning Tatarstan Rustam Minixanov prezidentimiz, Tatarstan prezidenti şulayık. Glava Çuvaşı bizning delegatlar meşhetning ishi bilan tanışalar. Nek buluşacağız 22 yılda gibi köşelerinde tutanık yanına açık da belli tutulan ağlarımızın bunu diğerleri masalahı yerlerinde zorlukları anlaşık edemezsin. Allah'ımızda bunun işlerimiz Allah'ımızda rahmet önemli diye girmezdi, iki girmezdi, 30 yılda iki manaları beşik Hörmətli tыңлаучыларым, siz күрәсез Бурмай авылында яшәүче апаларны, оставикәләрне. Исәнмесез, үзегез белән таныштырсагыз иде, siz кем буласыз? Мин әйтә, рәхим җанабы белән Бурмай шушы авылда туган, шунда үскән, шунда яшибез. Сезнең исемегез? Гөлсирә Милләт кызы. Şuralda tuğan, okugan, üsken, mektepte işledim, 36 yıl balalar okuttum. Hazırında pensiyaya çıkkaç, medrese gelirik. Kur'an dağalarını öğrenelim. Siz bu meşhitkə atnasına neçə tapqır yerisiz? Tapqır kiləbiz. Bir günə tapqır əyə. Apa isənmisiz? Siz indi ustavikə bulasızmı? Onda da. Yaratıp yerilərmi? Kur'an okurlar. Kili geldiler. Şu kadar kitap taralar. Yaşlar kile mi meşhitkə? Kilələr. Heye. Şulayma. Mine bugün Qozandan, gümüme bütün Rossiya regionlarından konaklar kabul ettiniz. Nişek his kişirişler, kırırlık hisleri var mı? Kitap aldık, kitap tırdık, terezden kitap aldık bana kirgenegizde. Ağılımızdan ötmağan için şılay kilip jirgenegizde kuanabız, şartlanabız, kaman kilip jirgegiz şılay. Biz yaratabız konaklardan. Kirgen konaklarını yaratabız. Mine sizin avulda uzub barganda gördük, şunun hali matur tezlik yırtlar. Bu avulda gümümen hizmetini yaratuşu halık yaşayır. Yargılarlar, barda işçen, barda işçiler. Ağırsınıp tırmıylar. Nindi iş var, bütün insan işçiler. Istalar. Şehirge kitirge aşıgalar mı yaşlar? Elle avulda kalırga tırşalar mı? Avulda kibrek, yana yıllar geçtiler. Avulda makul hazır. Şehirde bütün dandan iste. Anda şu Sloviyeler şehirden de gider başı da varmıyorlar. bizim avulda da hazır Sloviyeler şekerinin gibi elhamdülillah. Sular kırgen sular. Aşağıda sergen var elhamdülillah.
İçimiz yakkan, suğumuz kirgen. Şu leybet yaşayıp şükür Xudayga. Biz altı oturabız. Balamның, малайымның эт малайы, келінем, үзем. Қалай жігітім бақат. Малайым белән торам, килем бар, эт балабыз бар, бер кызыбыз, 2 малайыбыз. Үзгәләре чыккан, кызларыбыз киткән. Хәзер старший малай үләнгән, комсомолда тора. Шулай. Шулай яшәп ятабыз. Уразаны китәсезләр. Кетеп алабыз, Аллага шөкер, кетеп алабыз. Elhamdülillah. Şeker sizde Tatarlar şeker bulsanız da. Сезнең белән танышуыбызга бик шатбыз. Рәхмәт сезгә зур. Җәмит мәчете белән танышканнан соң делегатлар авылның мәдәният сараена килде. Менә Урмай авылның мәдәният сарае. Рәхим итегез түргә, кирегез. Бик интересный, кызык була хәзер сезгә. Сәннәрмесез кирегез, рәхим итегез. Түргә узыгыз. Tuvan Cir, Tuvan Oğul, yürekten nindi yakın bu kadarlı sözler. Her oğulun üzerine gene has bundan kapatmaz, bizde doluluk ürünleri gül. Biz Тукай авылында, Тукай авылы турында мен тулы репортажлар әзерләгән идем. Сез бу видеоларны каналымда карый аласыз. Кунаклар Тукай мәхәлләсендә. Biz sizlerden sarayımızda kayan kildiniz deyip siz varınızda bizim kardeşler, dostlar, abiler, eneler, afalar, sinirler. Allah'ın rahmeti olsun kildiğinizge mahalle isiminden, Cigitler isiminden, aksakallar isiminden, apalar isiminden hoş geldiniz Tokay avluna, Tokay mahallesine. Bizim marşrutka kiriyinizin sebeplerinden birisi de siz onu büyük yaxşı biləsiniz, nik siz Tokay avluna geldiniz bunda, neçə kilometrler. Bizde alınacak, sizge birip ciberəcək eybirimiz yok. Peygamberimizin hadisi var. Nabarut siz bizge alıp geldiniz. Peygamberimiz aleyhisselamete gelgen konak 10 türlü bereket bilen kile 9'ısını kaldıra birisini alıp gide. Менә нинди генә сый-нигъмәтләр юк. Менә минем күршеләрем төрле регионнардан килгән ханым туташлар янымда Гөлназ ханым, ничек сезнең кәефләр бүген? Әйбәт. Туңдыгыз ахыры. Брас. Яз булса да җиле салкынрак. Шулай да күңел күтәренке, Аллага шөкер. Чуашстан бит инде ул безнең затлы җир. Шундый матур итеп каршы алдылар. Бик зур рәхмәт безнең Чуашстан татарларына. Булдыра торган, уңган, булган, тырыш халык яши бирәләр. Һәм алар кунакларын да нәкъ үзләренчә кабул итәләр. Менә йөгереп кенә мәхәлләгә кереп чыктык. Анда да чәйләрне ясап, кунакларны көтеп торганнар. Әле безнең тагын нинди авылларда буласыз? Әле безнең Шыгырданга барасыз бар. Анда безнең әле төшке аш көтә, аннан соң андагы эшмәкәрләрнең эшчәнлеге белән танышачакбыз Алла бирсә. Россиянең 47 төбәгеннән 500 дән артык делегат килде. Кунакларга ниндидер бер тәмле ризык бирделәр. Инде моның яртысын ашадым да, бу нинди тәмле ризык? Бу кәбестә пирога була. Бу сезнең милли ризык, шулаймы? Хөрмәтле тыңлаучыларым, менә Шыгырдан авылы күренешләре, йортлар матур, кирпичтән, 1-2-3 катлы йортлар очрый. Гомумән, халык бик бай яши. Biz hozir Чабата Фәрит Кәмидинович тарафынан төзелгән балалар күчетү өчен бассейнга керәбез. Авылда эш юк дип аптырап тормагыз. Менә Чуашстан татарларынан үрнәк алыгыз. Менә шушы бассейнда
balıklar ürşüteler. Şak katıp barap tıralar degen konaklar. Avulda şunday balıklar ürşitsinler hele. Eski pişirdik. Siz özünüz qaysi yoqdan? Samara ülkesinden. Samara ülkesinden. Mine Samaraga qaytkaç bunday balıklarni ürşittirge isap barmı? Balık bu ya, vazgeçler gerek. Bunu işin hizmetke bir kuğa kişiğine uğralar. Bunu işin hizmetke. Siz özünüz qaysi yoqdan? Biz Tatarstan, Nizhikramsk. Tülen Kamadan. Mine avul işinde şunday balıklar ürşittirgeymi? Bu bir fantastika demek bu. Big молодцы вообще. Şapataş. Mine Şıgırdan Tatarı Bulat Kutyanov. Şıgırdan da beden nesne bilen şekilleneler. Удивительный kasırlara ibirler uylap çıkaram hani. Manda eğer küzetirge oldurasız. Asırtır balıklar ise onu şarkıyla artık aralar. Bu balıklarını koya satalar. Balıklarını ikra satalar mında. Hem balıklarında satalar kibitlerde. Bir kaza güse bu balık. Bu предприятиега bir 10 yıl vardır. Şundan belli balıklar ise alar da şunday üzümlük kere gösterirsin. Sen misiniz siz özünüz qaysi yoqdan? Ben Adiye Respublikasından. Subhanallah maşallah şunun hali Irak'tan keldiniz. Endi bütün dünya kongresi bizni jiya har yil, alhamdulillah. Siz özünüz anda qaysi ish bilan shug'ullanasiz? Nima ish bilan? Животноводство. Alhamdulillah, biz şimdi karab опыт перенимать будем alardan тоже. Хотелось бы в регионда тоже что-то это развивать. Менә Шыгырдан авылы йортлары biz мишәмишләре җитештерүче шәхси оешмага киләбез. Шушындай матур мишләр эшлиләр. Күптәннән bu iş bilan shug'ullanasizmi? Так, 20 yıl var. Üzümüzge piç girer gidi. 6000 kuruş aldım kişiden. Piç alıp getirge. Teştimde piç alırga deyip. Piçi, mani. Ben sıvaşık bulmuşum. Tuzluk bastan gittimiz buradan. Sıvaşık bulmuşum firmada. Meğetten bular kök men üzümde yasayım meğetten. Yasadım da. Kürşete, mine da viral yasadım. Mine da yasadı kürşete. Kürşege yasadım da kürşege tağı da yakşı çıktı. Meğetten çık kürşetiyim el rayımda meğetten. Mani bak, rengi kaçayım basayım meğetten. Mene şunda piç yasarga deyip. Teştimde o halık sıyıldı. Mine da. Kürşenin piçinde satıp kaldırdım. Şundan gitti. Kendine 15-18 piç var. Kıymet durar mı bunday pişler? 10 mingdan tuturam. Ağır mı? Bir pişle işlerge köp vakit gerek? Yok, kendine 18 piç 15, azdan 15 var Allah'a şükür elhamdülillah. Neçe kişi işleysiz? 6 rabuçi, yeterli yasırlar Allah kasıbatta. Kasıbakanda 2 kişi. Demek hizmet hakları da eyvetiyle. Elhamdülillah şeker. İsminiz neçek? İlnur. Bir sen özün için yaşarga da girer. Sizin piş bala deydiniz. Piş bala da. Subhanallah. Pişe sadınız edi. Peygamber sallallahu aleyhi küp balalı yırtta bereket dige. Mene mişler alırga kelgenler. Bir maşinada 4 miş. Üze şunday motor işlengen. Biz şadmız sizde bunda Şıgırdan yerinde karşı alırga. Kaynar selam sizge Şıgırdan halkından. Bugünkü timimizde sizge küçültülen kutularında bizge Добровольный пожарный команды село Шыгырдан Патаца Сити была и регли Янга Сендурючая командасы и теплый гараж для техники. Добровольный команды создавать требовали. Гастриан тутындык без. Біздің ауылда где-то 50 ул вакытта иде. Bir 15 yıllık biz açtık bu добровольный команда. 15 yıllık açtık. Біздің ул вакытта ауылda bir 50'ge yakın 50 artık Belarus traktörleri var idi. Hazır уже 100 artık 150 artık da vardır Belarus traktörler bizim avulda. И каждый тракторның üzerinde var idi, mana sisternaları var idi. Biz tuttuk da o sisternalarını каждый traktor yüzü yasadı kasıbırlarının akçaları jetmegenden yüzübüz meni halık bilen zayıp mana nasoslar koyduk dige nige sisternaga. Meni bularga nasos koyduk biz bularga. Buсы 10 tonnalı. Пожар болганда энди яртабы сразу тиги хабар берелер, шундашма пожар деп иштерин берип, сразу кителер неге булышырга. Biz vay sündürüp, zayıştırışıp, intip kaldıralım. Şuletten avul dikkat oturuşuna.
Biz Шыкырдан авылының мәдәният үзәгендә, монда делегатлар өчен концерт узачак.